Hey guys, welcome to my channel and welcome to my kitchen, my messy kitchen. Cái tí này ăn nó ăn thay chung một khi chung ít phun này ăn secret recipe này trong này nó rồi bây giờ sang ở video nó nhưng nó cái guess bộ khăn này trong này cái ăn nó cái yang làm ở bài bài này khi nó ăn rác mình bagai cái tay nó cái nào hostel sekolah butongo amun bagi sakes nai na kardia bono usukango ang para thangkuru seng ke ani ama which is my big brother bo ano seno thaisu rohmani gethung dongo abono ang tabu rubai abono rubai munai de munne khopai tarpore abono ang hiya beleno thaisu mukhi ro thoksago buni kai bandaro phan thanga je jaga phan thanga ka ang mukhi ben mai je mano ke mukhi na la spe thoksago ke mano thaisu tong khaba ini khaising ne khaite nong na wa phunuk sing na ani secret recipe am bagai songai phunung nai nong no ke so yeah ang ke kha ani nan no kisah sorga tamning ke ani yang ani babuni bini ama ke anana iya bon ke bo mukhi ro pen bo mai sawa gi bono seng ang para ro tong pro apro bon mani seng chrai pro thaisu no thaparo mure ko mure pungro ke di por kiring oke mai rok san musung ke amba nyu sapiri sao ke amono bono no solkana ni khakhayo ang ke amono tini ang songna nai men kang bono mutuman subingo sana ro musung kha no rok judi sana video no sa khain ke no rok like khena ta pokti subscribe khai di tai comment khai sadi nor bahai zakha hingke asakok sayarwe video ni passing wa thanglai sinai songnan digilo so yeah iko hai ke ang ta bu boil khai dong thai ju du ta no hingke mun ba ke norom kha kang bono grinder ro mix khai nya nai ngake grind khai nya be tai on mani du nai no ka ke khunu na tabuk ke 20 minutes pore tabuk ang othaisungo kari nai kari woi khuri woi thanda ka kai khugai obono grind khainai ke tai obong kusine thanda sine ang onya mani ready khainai iko tabuk khai kaham kunno norom khakang thasukno oke no nugumano iko omorok no ang renai an thaisung mukhiyo special jelly thaisukni tai khajuri tai red cherry ke omono kaham ke ang rai na chikon khai iko ang rai na chikon khai ro jelly kismis botongo tai khajuri tai red cherry bo jotona chikon khai ra ba kha kaju amul ni butter no ang ruwoi tabuk ke ang 3 chamus butter rinai tespata de paspuron no hiri dikha motong munga bage bahai ke omno kaham ke ang tabu ogo bahai motong kha ke no ogo yisu na thiri mana kanang thiri ya bahai ang yisu ke ta sa ne ke to na thiri ma no ko mo ta kaham ke pol le
na hingke color change mengkakai cuk ang semua bina tabu ito ang amok dito khai ke kuri khai kam te tong luklai de bangai hingke ko amok kaham kai kolei didi kamke pura thok ro khamna mo ke khai hingke iko nai dina ro color nukma no saksung tongkha color na thok ngai hingke kaham ke kolei formui tongdi ha ke tola ro khamai tane tabu iko norok kolmang tongdi kolyan ne kai uko tola rogo khamui mano hingke blue frame mo tongdi gas hingke tabuk oro ang papor nai uko hingke tai khajuri bori nai o jaga o tabuk tesa obo khajuri bai am papori pakete kaham ke sapulei dede kathi bai kolmang hingke kai obo no srap sa tonnai 5 minute ni bagai tabuk srap sa pore ang cherry ri rekha jaga o okay cherry no kaham kai tesa mix khainai tabuk hingke 1-2 minute ni bagoi kisa kholabai rinai tan hingke test hapna bagoi bisingo tabuk khe kismis ri rwsnai hingke ang oro tui ready khai tongo oro tui rwna bagoi hingke norok gono fan chajakhakai tui kisa panri mano hingke kisa bwtui sol sol kai chana khai tui tesa kwbang phanri mano ang khe kisa gravy khe thokjago aboni bagui gravy khe khaina naio swkang rwkai hingke ko hingke koloi naioi norok ni jingki khe norok rui mano hingke last hingke tabuk ang chini rwnai chini ruoi iko kaisa khuri o pura chini luklai rwbai hingke omono kaham ke mix khai koloi chini nangna bagui kaham ke kolmani tongna nangnai chini nangna bagui hingke iko hingke ang bibino kisa fast forward khai rwkha table no sini iko last hingke tabuk ang kaju badam ri rekha hingke tabuk gas muthak sinai tabuk hingke ani mwkhai ready wngkha munbai kha hingke taksanani bagui baki tongsio hingke norok bahai wngjak bai kha ani mwkhai sukmani video ro tei kwbangma video onyo onyo recipe rok nani mosong khai comment khai sadi bye।